Ile ka Jiwan Sulima ka mo channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla milandzu wa ndzumba I swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi nga na swona nhlikanweni wa siku ra namuntlha hi milandzu wa ndzumba ku na misa un'wanyana veri wa le Noblehoek ne veri Oscarine Masuluke Oscarine Masuluke I goalkeeper siku rin'wanyana va kha va dyiwa 1-0 nkarhi wu herile a ku ri nkarhi wa ku ngeteleliwa mara ku ri minute ya ku hetelela ya after corner kick liya ya chaya se disuka tipalini diya le a ku koreni eve loko corner kick yi biwa va ku vala ku yi humesa ka 18 di ba hi leswiya a va swi vitana ku masiza kick ya yada ne xo sungula I goalkeeper yi nga kora xa vumbirhi I goal ya ku drawisa xa vunharhu timinutes a ti herini masizisa ne swi di nyika ti-point to tala ngopfu ta ku a faneke hi di praise so mara loko diya aka ti-awards leta ti ri kona va fika va di compare na striker xin'wanyana se va ku striker lexa xi winini hi mhaka ku xi voteliwe ngopfu than dona maswa swa ku hi xo xi nga na goal ya xiyimo xa le henhla ku ri ku a swi nga fiti ku swi votiwa sweswo a ho fanele languta ku misa loyi keeper I sukile a tata kora hi minute yo hetelela n'wina munhu loyi a nga mi hlawula ku xiza lexi xi fita ku ri nsimu ra xo ri tsema lembe mi twa nga ku why nga mi defendelanga ti awards ku mafita ku yi teka award ni twa hi nga ri maybe swi ya hi ku ani a ku tirha ti-vote swi nga endleka mi kuma ku ri a ku nga ri na ku munhu a nga va na rito kumbe a va na seya ku why hi nga swi endli hi ndlela leyi why hi nga teki misa loyi hi ve hi nyika ye award swi endleka mi kuma ku ri ti-vote a ku ri to ti vheta ku ti va pfala nomo ku va nga vulavuli nchumu a hi tshikeni nyana ya music ne ya ka liya ya bolo mi twa swi ri fair ku va va tirhisa ti-vote na Oscarine Masuluke vulavula Oscarine Masuluke sweswi Jiwani like ni twisisa ku since va kha va ku loko munhu a fane a wina ku tirha ti-votes even if mo kuma ku ri maybe loyi a winaku kumbe xani a hi komiseni ngopfu loyi a luzaku ku ve vanhu a va hlekete ku ya wina yena hambi mo kuma ku swilo u swi endle hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu mara loko va ku tirha ti-vote since va nga vula ku tirha ti-vote swi vula ku ri loko va announce muwini va counte ti-vote se ni twisisa ku swi fair ti-votes mata ti vava yini hi mhaka ku na lava nga ri ku na vinyi ni sure ka majosi la ku nga kusuhi swinene le Noblehoek a Babangu ka Ndengeza ka Phikela vo Ximawusa swi nga endla ku vote 5 wa vanhu matiko lama hinkwawo ni ka makaya ku nga matiko lama nga rhangela tiko leriya mara le overseas I swin'wana swa ku hambi xihlanganyo xa 7 years loko wo ka votiwa a swi xendli nchumu ku va xi ri na 150 masizizane mara ku byela munhu wa ka wa le Babangu ku ve ku vota SMS I 150 swi va swi ri ntirho ngopfu sweswo masizizane so I swin'wana swa leswi a hi faneke hi swi cheka na yi twisisa ku hami yi hlamule hi ndlela yaleyo mi twa nga ku ni ta gqina ni vuyika ya music ena ni nga lavi ku vuya ka yona a ni lava ku helela kwele ka Oscarine Masuluke but for your future because ma ta dependa ka swona swilo swa ti-votes ma ta swi lava ku swi voteliwa na ku ya mahlweni mo hi nga mi pfindriseli xihlovo ne mara mina a ni ri nsimu ra n'wina ra fita ku tsema lembe a ni swi tivi sweswo ku ra fita na mara ku va ri tsemini swi vula ku ma fita ku kuma award a mi nga yi hlamuli swa ku tsema lembe a ni swi tivi mara laha tsemaku lembe a fita ku a kuma award loko hi swi langutisisi hi ndlela leyo a hi vuyeni ka vutomi bya n'wina in general akaya
a ni swi tivi mi tshama na vo mani mi nga vhe mi swi hlamula. A kaya ni tshama na ku na family like ku na mhani ku na voboti na vosesi na vana ani obvious ma swi twisisa ku loko ndzi ni va ni ri na voboti na vosesi obvious ku na vana kwala se i family yikulu nyana. Okay. Munhu ku na kun'wana laha ni nga tshama kona ne ve ri le ka Xikwavava i kule too much mara kwala ka Mudavula le hansi le ku vitana ku le Magojini loko u kha u tshama laha. So munhu wa ku tshama le ku mchono le wa swi kota ku hi tshama na hosi makamba ma tivi a hi se tshama hi vonana na munhu yaloye. So lava va kha va tshama na hina full time swi komba ku swi va kha swi mina a lot ka vona. Family ya n'we yi ri yini ku va yi ri family ya n'we? I think va proud kumbe munhu ku va proud ni nga vuli ku I think va proud ku va kha va tshama na mina. Ku ya hi ku hayi ni sure ku loko a va ri ku va ta ti hlamulela a ni va nyiki problem at all. Ni munhu wo miyela ngopfu. Se mara tikweni ku ve ri yini because matiko man'wanyana loko wo ya ne a ta byela me luya yi kambe mara hangu zonda like hi n'wi humesini eka group ya tiko yimelela hosi swin'wana na swin'wana matizisi kuma ku i kambe but lava ku dyela loko tiko ri ku fiwa vanhu la tikweni hosi yi tshineli yi yimelela hosi matizisi se ku ri boreka swilo leswi ve ri yini hala ka n'wina? Hala ka hina ni nga vula ku ri va vulavula swa kahle komba ku a ni vhele mi nga kuma ku va vulavula swa kahle loko mi ni ri kona kumbexana loko va ri na vanhu lava va tiva ku va close na me va nga ta va ta pota ku phela mani yi ri yini mara ni nge swi guarantee ku fika kwalano hi ku ya hi ku character ta vanhu ta hambana wa swi kota ku loko a ri na mina a kha endla hi nga ri u proud kumbe a ni ndhundhuzela mara mi kuma ku loko a ri leyi kule mi kuma ku va vulavula swin'wanyana ende vhele a hi hinkwavo lava vulavulaka swa kahle tikweni kwala ni tshamaka kona swi kahle ku ni swi vula ni nga zi ni swi bambetela. Lavo va vulavula ngopfu mina ku va pfala nomo i vo mani? Swi vula ku se hi ta hlamusela ku risimu leri ri tise ku yini hi ku ya hi ku a ku na vanhu lava mata ku hayi hi Milamza ne ra Masego wa Thawula leswi hlamuseli kahle ngopfu ni lo swi vona se swi hi hleketelelisa ku na leswin'wana leswi mi nga mi lo swi vona se a hi leswi vanhu va ka N'waxinyamana but sweswi mi ri hayi vo tala lava ni va twaka va vulavula kahle so ro a ri ta ri huma kwihi? Xa ku sungula jiwani loko mi ni vutisa ku ni tshama na mani ni ri ku na mani ku ze ni nga ha hlangi ku papa hi ku a na ha ri na papa va hi siye 2019 so a ku ri munhu loyi a va endla swa ku chaya tinkatara mara va ti chayela for sweswiya swa vo swa ku hungasa a va zangi va nga va artist liya ya ku maybe va ku yi nghene xigazini se risimu leriya ra July na tinkatara lexi nga kona i ku vo a va chaya tinkatara ma swi twisisa so loko ni fanele ni endla album liya July na tinkatara vanhu a va tshama va ni byela swa ku risimu ra ku fana na Masego wa Thawula i nge he ribi leriya ni risimu mbondla yini na yini so eve loko se mina ni tshama hansi ni ku okay vanhu lavo ni mhaka ku ve ri mina ni nge he vuyi hambi no ba album risimu ra ku ba a ni nge he vi na rona like eve kana ni nga swi veka so swi fike swi ni bava so ku ri why va fanele va ni pimapima hi ku me va rivala ku swilo leswi i legacy ya bava a no swi sukela mi hi ku ya mi loko ku ri ke a vo chuza ku munhu i la ku va yena a ni nga ta chuza ku va artist ku lova swilo leswi nge le ndini ku va ni endla music na phuxeka leswi swa ku ni phuxeka kusuka ndzeni ku ni ta na music a ko va swilo leswi swa ku me ni tseketa tsa ni hlamusele na ku va ni nghena xitejini a ku ri swilo swo ku ni tikela ngopfu na leswo loko vanhu va hlangana na mina va ku aphe mina ndzi wa ndzumba n'winyongo a ni twa hi nga ri maybe swi ni yisa hansi ku va ni nga ri na confidence ma twisisa so like swilo swa vuntlambi i timhaka ta ku i legacy ya bava se ni phusha legacy ya bava a ni swi sukeli so laha loko ni ku va ku loyi wa hemba a nge he vuyi a ku ri swilo leswi swi vula hi vanhu leswiyani leswi swi vula hi vanhu ku wa hemba a nge he vuyi se ve ni hlamusela ku va rivala ku i legacy ya bava tinkatara ni tekele ka bava se swilo leswiya swa ku va vulavula ngopfu n'wana a nga va pfali nomo like ni va ni kha ni believe ka ku swi vula ku hi ku ni va ni kha ni phusha legacy ya bome kwala va nga kolo ku ve vanhu vona kumbe xani va titwa tingoma a ni vela hi swi tivi ku loko munhu a loveni ku endleka mara a ni actor as if hi vo va kha va ku va vulavula ngopfu va pfale nomo hi tinkatara se vanhu vo tala va tlhe va misa na point yaleyo ya ku va hlavelaka ku va vulavula ngopfu wena bana tinkatara teto siyele hi mina sweswo ma twisisa mina loko mi ya baliya ya ku July na tinkatara ne a ni ri na believing of ya ku
papa n'wi vito ra vo July. What is this? So because na ri twa gore swa tikatara ntekeli ka papa so so. Yeah. So okay, maybe papa nkulu kumbalwa July. Mara vuya ita isa mahlweni. Muito obrigado, moço boss, muito lapetão, como é que é 92.10, gravamos já essa pessoa, rotorotando dinheiro, fica de pão, bufa, africano, criativo, trito, suca, lagam, tabula. Mingochiwani wa mina. Lowadi mhloko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni aka channel leyi nga number 1 a misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Sorry ku mi tlhelerisa ndzhaku ne na ku mi pfatlanya mbilu for timhaka leta ta papa n'wi ta 2019 but ku humelelini. A ku ri munhu loyi va nga vabya I think for malembe manharhu loko ni nga hoxisi or 2 years laha leswiya swa ku ri swi vonini ku vabya ka voho leswiya swa ku na loko se va hundza misaveni a ku vangi ka mina a ku vangi swilo leswiya swa ku swi ve mihlolo kumbe swilo leswiya swi nga fika swi ni pfatlanya swinene. I think ko swi nga holozo hela ni nga rilangi ende ku va ni nga rilangi doesn't mean ku a ni nga khumbekangi so no twisisa ku hayi va vabyini kwala va nga vabya kona se loko ku veni hayi impela hi ku wisa a va wisi ku rona. Okay, munhu luya mi nga ala ku n'wi vula vito ne mi n'wi tumbeta wa munhu wa n'wina mana vunene va mi sapota njhani because ku na lava va ka loyi ke se sungule tingata so lexi nga kona Juwani i timhaka ta ku me a ni tshami na nsati se lexi nga koho me loko ni kha ni endla music ni yo endla leswiya swa ku va nga ri kona a hi leswiya swa ku ni ta pfuka ni nghena studio maybe ni vona kwati leswaku ni nghene studio kumbe a yimbelela tinghoma ta ku ni gega hi va ri kule na mina and then na loko se tinghoma ti humile ni a ni swi tivi ku va swi teka njhani hi ku ya hi ku ni endle music for a hi nge ku fika sweswi ku like ni fa ku ni twa tinghoma ta mi ti chayisiwa sweswo swo ti kha ti chayisiwa kumbe fonini mara all along a nga ri na leswi a swi va hlanganisa na music wa mina unless a va swi ndlela a xihundleni si a ni nge koti ku va ni hlamusela kahle ku i munhu loyi a ni sapota kumbe njhani no vona nkarhi lowu se a ni nominate-wini va hamba va posta swa ti-award a hi voteni so a ni tivi ku ya ku maybe khale va ni sapotela xihundleni swa ni swi tivi. Okay, ma pfumela ku mi qamba vanhu? Hayi ni se tshama ni tlamba munhu mara mi vaqambhi lava va wange yipa ni leswiyani no twisisa ku ya mi swi veke karhi la ku mi tlamba vanhu loko mi lo i tshame ni tlamba munhu a ni ta vula ku i mhaka ku a va telenyana vanhu lava vulavula swilo leswiya so a ni swi tiva ku swi nge fiki swi va vava so ku fana na sweswi ku hava loyi a ngheni ni tlamba yena ku va ni te va vulavula ngopfu n'wana nga va pfali nomo so a ni tivi loko ve van'wani va hele va mbala nghoma leyi va yimbalela swihundleni va tshama na leswiya swo ya ri vula hina a ni swi tivi because like ni ya mi nyika example ku na vanhu lava mi kumaku ku maybe hi ve na ti-differences after loko risimu leri ya ri humile mara loko swi ya tiva hi vanhu ku ri mi landzana na mhani lava va laha kumbe papa lava kumbe boti lava a va ha kumani va fika ku a ri bela vona risimu leriyani a ri va vulavula ngopfu so van'wani vo sala se va ri kapeka makatleni ri ndle khale mabeliva ka beef swa ku beef ya endla munhu a tiveka because van'wana va ta ku byela ku mimakamu ni nga yi byela ku yi nga humi ka vo timoti byi ku mimakamu mi nga humi ka beef because yo yi nga ta endla ku mi tiveka. Yeah, I think ku beef ya va tirhela van'wanyana so na believe ka yona hambileswi meno ni nga beefiku na mi loko ni tshuka ni hlekete ku beefa swi vula ku ni ta vona yi nga ri na mi ta ni tirhela before ni teka decision ya ku se ni sungula ku beefa ni ta rhanga ni hleketa kambirhi ku ya mara yi ta ni tirhela ive ni nghena mara a ni vuli ku ni ta tikuma ni nghene ka beef a ni swi tivi ku future yi khomeleni swi nga endla mi kuma ku tin'wana ti fika ti ni kandziya ni swi twisisa ku ti ni kandziye leswiya swa ku a ti tshikiki loko no ti tshika ti-fence ta mina ti ta va na problem na mi ni fanele ti kandziyanyana khonsi ku na tona ti-fence ta mina ti kota ku tsaka ku ya hi ku music nkarhi wun'wana ndlela ti-fence loko se ti-fence ti kha ti
tshama ti lo du se va hi kha hi twela ngona vona ku hayi loko ku ve ni hi swona swi nga ta endla ku va tsaka hi ta va ndlela cause music mi ni believe ku hi va hi kha hi endlela ngo defense ko va na leta tingoma ta ku hi ndlela hina vinyi ku hi hola loko ku ve hi va hi ri na swin'wanyani cause na mina tindla to fana teta. Okay, handle ka G1 Soul Makama i mani kambe ni mi toka leti na xizonda leti eka tintlambi hayi a ndzi ndi munhu swi la ku kumbexani ni ngo hlamusela ku hi tintlambi hinkwato a ndzi ndi munhu and then tiva ku nga ri na munhu loyi nga tshama eka ndiyana swirenze na n'wava muzombi ya a ni swi tivi hi ku ya lava mi va tivaka lava ni va tivaka a va nzondi komba ku sweswo hi nge ni vula ku ni nge swi confirm ku fika kwalano hi ku ya hi ku a ni swi tivi ku vo timbilu ta vo tinjhani hi mihi mara mbilu ya mihi hi tintlambi hinkwato a ni na problem na ntlambi na yin'we. Okay, masiku lama ku na swilo swin'wana swi nga fashionini and swi tirhaku kahle ngopfu swi tirhela tintlambi to tala ne ku nga ku featurana swi nga va kha swi vangiwa yini ku Mlamzi wa Ndzumba andeni ka tiko ra vanhu va ku featurana ya fika tirha rwani eku ani loko hi ndla tinsimu jiwani ranga hi cheka ku loko vi hi la ku feature ha cheka ku ri ni nga kuma mani loyi a nga ta fika matcha straight na leswi ni lavaka swona kumbe a ndlela leswi ni lavaka swona ka ngoma leyi se ka tingoma leti ni nga ti endla mehe a va ri koho vanhu lava kumbexana ni nga ta ku a ni ta va ni va komberini kumbe ni va feature mara hi ku ya hi kuma swi tiva ku ri swilo leswiwani swa ku feature swi lava timali so mina ni hava sponsora a ni na manejara ni tiyimela hi nexe so swilo hinkwaswo va swi langutane na mina so ni fike ni bayisa hi swa timali however sweswiwani ni twa hi nga ri a ni la ku feature munhu na loko no tikuma ni endle tinghoma ni swa ku feature unless like loko no hela maybe ni cince mihleketo munhu loyi ni navela ku tirha na yena sweswiwani ka music wa Xitsonga i Dr Sandile Chabalala and swi ngo no humelela anytime because na sweswi va hi ri ku tirheni ka swin'wana mara tingoma ta mina hi ku ya ku mina muhumelerisi so na loko no tshuka ni cince mihleketo loko ni ya humesa hi July swi nga endleka va ri kona ka EP or album ya mina. Okay, swa twisiseka swinene. Mali yo tala leyi mi nga tshama mi kuma music hayi ti gig ne music straight ku xavisa ti-album i mani ya ni nge hlamuli straight ni to vula ku kahlekahle hi ku ya hi ku mafita loko se hi fa hi vulavula timali ku na lama ma ku maybe at some point ma hi pfuna hi swin'wanyana kumbe yini se loko ni vulavula hi timali swi ri se ma twisisa ku ni ti chele ka risk kulu ngopfu ya ku na loko no suka ni kombela ku ri mi ni pfuna hi yini ma hleketa ku musi wa yi kuma mali mara a hi nge mali yintsongo minimum ni nge vulavuli hi maximum hi voma 40,000 and hi ku ya hi ku hayi khale na ku sungula ku xavisa music online because ni xavisa online ntsena ni nga vulavula sweswo ku 40,000 ku fika sweswi hi yoho leyi ntsongo a hi vulavuli ku ye le hansi hi nge za ya henhla hi ku ya hi ku a ni ma swi tiva jiwani ko va ku vele jiwani ma swi tiva ku swa timali a mi swi tivi music wa n'wi kumeka online a wu na ti-CD mami endli 40,000 hi ti-streams leti nga kona I think ku ti-streams ti tele vo 3 million ya ku ya henhla to leti nga ndlela mali ya leyi ni vulavulaka hi yona 3 million loko ti helerini hinkwato ta music wa mehe hi ri ku ni nghena laha hayi ngoma leyi yi nga na timiliyoni ya maseve wa thawula sweswi yi le ka million plays ka YouTube 1.3 million and then ka Spotify ya richa mdlwana 1 million yi le ka 980 something thousand se na swi tiva ku hi ku vona ka n'wina loko munhu o va a streameliwi 1 million a nga kuma mali muni swa hambana hi ku ya hi ku YouTube na ti-platforms letin'wana ya swi hakeli ku fana so a hi nge ya ka YouTube loko ni estimate kahle maybe hi nga vuya ka voma $400 meaning ku voma 12,000 yeah 12,000 to 15 kwala hi ngo vulavula hi 12 to 15 kumbe ve ku maximum i 15,000 ya le ka YouTube i 1 million
yeah unless if it platforms atahakeli inani ti streams ta leta hina ti hakeli ku fana okay yeah swa twisiseka swinene mala unene loko ri ku vele ku yitweni interview misa lo ina ku tlula 40,000 madasa mfamisi kanjani una ti streams to hinda 3 million swa mali hayi leni okay emlandza ndzomba kuna vanhu lava va ku vala ku mi buka ne yeah va byeleni ku va mi kuma njhani mini kuma eka Facebook page leyi nga Mlandzu wa Ndzumba Facebook page leyi ngo va Kokuleni I think nga yi ri na vo close to 25,000 wa ti followers ani sure ku ya hi ku ani checks ngopfu and then I think ku loko mi lava ku hambanyisa yona ti fake account mi ta cheka hi content leyi nga layani ku ya hi ku ku na ti updates ta ku tala ku tlula swa ti fake account so eka TikTok I Mlandzu wa Maseve wa Thawula but lava ku yi cinca ni yisa ka Mlandzu wa Ndzumba hi ku ya ku a ni swi endi nkarhi luwa vanhu khale loko ni va commentela ka ti-video leti va tendaka mi kuma ku va tsandzeka ku ni recognize ku hi mina n'winyi wa risimu so sweswiwani ni ta cinca ni yisa ka Mlandzu wa Ndzumba I think ni ta vhe ni swi endla lera ra ku lava nga ta vona video leyiwani se va ta yi vona se ni cincele ka Mlandzu wa Ndzumba leswi nga tshama swi endla tin'wana ta ku ba ngoma leyo baka Magwinya hostel ti ta ku i Magwinya hostel I think na leyo ya ku hi lava ku xaxameta ne va swa yisi la ka ku rangwa masuke swa leta va tlhela ku hitiva so and then tinambara ni na problem ya ku loko ni siya tinambara jiwani na hlupheka hi ti-text ta ka WhatsApp mi kuma ku vanhu se a va ha ni lavi leswaku ni buka swineta leswaku swo ni texta hi yeni lo ende swi ni ndlela traffic lero na loko munhu se a ni textela ku a hi lava ku buka se mi kuma a ri laha hansi ni tsandzeka ku n'wi vona so a ni tivi ku swa koteka ku ni nga siyi tinambara na swa koteka but i-disadvantage yikulukumba ngopfu ka vanhu lava faneke ku va mi buka because va tele va ku fana mina a ni ngheni ka inbox ya Facebook maho ku pima ku loko no lava ku mi buka ku hava ku ni nga mi inbox tinambara 0711 montihlaka mi swi bloka na swa borha na swi 0711 una rin'wana mi hala ka hina li comment ka timota ni posting li nga li commenta hi khiso se imagine lo lo texta mina 0711 7525 38 ni tirhisa to ntsene to ti nga na WhatsApp na call loko munhu a ni lava ni kuma ka tona okay lava mi fambaka na vo mani Mr Maringa lava van'wana ke no bula va tina Mr Maringa ntonga ku Mr Maringa lava tiva he na mtiva na swivona okay kuna swin'wanyana mi swi twa ku a ni lavi kusuka ni swi vula na a swi khumbangi la ka interview mi free kumbe nga suka mi marito mo hetsela ni nga vula leswaku vanhu a va yi mahlweni va streama tinghoma ku ya hi ku swi hi olovisela ku loko se hi fanele hi endla ti-projects tin'wanyani hi nga fambiki hi kombela ngopfu ku ya hi ku tinsimu loko hi ta uploada hi mali loko vi ya feature hi mali loko swin'wana na swin'wana kahle loko hi fanele hi humelerisa project se hi yisa ka vo vaseketeri ku va ku tirhe timali so loko vo streama music va ya mahlweni timiliyoni letiya ti kha ti tatisana swi vula ku ri ti-million streams letiya vanhu va ta twa nga ri timiliyoni swi vula ku na mali yi ta nghena yaliya yitsongonyana ivi hi kota ku va hi ti endlela music hi nga struggling so hi swo ntsena leswi ni nga swi kombelaka eka vaseketeri ku a va stream music hikuva leswi swa ti-CD vhela mina a ni swi tirhisi since ni sungula ku humese online Mlandzu wa Ndzumba ni shoko am se tshama mbona ti-performance ta mina ta kusuka ka last year because a tigigini ya hina ku upana na loko ho va hi ri ndhawu yin'we kuma van'wana va jahile ko tala loko ni nghena va ku sweswi va na counting down for Sol Makamba loko ni nghena hi ri nsimu rin'wana ve ri misava ya lunya ya ku vona miseve ya huma dyambu se ra hlometela pfukani mi ta hi hleva mavo reason ya ku ni nghena hi ri nsimu lera la misava ya lunya i ku ni feisana na swilo hinkwaswo leswi nga misaveni hi nkarhi luwa ni khandziya ku hi wona stage ku na vanhu lava ndzondaku va ko kwalaya ku na lava ku commenta thyaka va kona kwalaya ku na lava va ku vo tela ku va ta ni disturb va ri ko kwalaya but ni ready ku feisana na misava ya lunga ka social media more especially ya hina Vatsonga ku
ku na hasasa yin'wana yikulukumba ngopfu ku na ku tseketselana ku na everything mi dila njhani na swilo leswiya kumbe n'we hafu se mi fikela swa ku ma nghena ma mi rhuketela mi nga dyonga nchumu swona van'wani va tlhela va ya ka TikTok va fika va mi hostela live a ni hlamuli swa ku fana na ti-comments okay a ni hlamuli na loko vanhu vo cheka Facebook page ku sweswiwani na mina ni na yo access ka Facebook page mara ku na munhu loyi a yi manajaku se swi va kha swi ni pfuna ka swo tala ngopfu ku na loko wo ni inboxa u kha u lava swin'wana maybe swa personal ni tsandzeka na ku reply hi ku ya hi ku na swi tiva ku na lava va endlaku order laha pageni so ku na lava va ku va kha va ri controller so a ni hlamuli ti-comments ya a ni hlamuli ti-comments vo at least va antswa hikuva fa va senda ti-sticker or va like kumbe va fa va commenta laha swi nga necessary mara mi a ni hlamuli ti-comments ku na i trend xin'wana xi nga ze xi va kona nyana vo kusuka hi ti 3 ta January na hi ti 4 a ni kha ni trenda hi swi swin'wana swa ku va va kha va share post yin'wana ya ku milandzwa i na nsati na so i trend ngoni vo na mina loko se ni posta swa mina swi nga ha ri related na leswi swa nsati mi kuma ku va share ti-picture ta mina va ka ku buti loyi sweswiyana va kha va swi tsalatsala ndzangi nga hlamula na munhu na wun'we n'wi comment va nga va ku ve na 500 wa ti-shares ku ya henhla a ndzangi nga hlamula na wun'we ku ya hi ku ti-comments letiwana ti swa ku va share va tsala ti-caption va tsala swi swa ku huma ndleleni ngopfu mi kombela mi khipa xipirit xexo xi ta mi yisa kule ngopfu i chanele liya yi nga number 1 misava hinkwayo aka matsonga loko hi languta ndhaku hi voni chanele yi nga ku hi landzeleni mi le kwihi vatsonga va ka hina zamani ku landzela ka swi ta ve endlanyana ntlhontlho wa ku hi swi twa ku hi na competition ku loko hi tsutsuma hi ri hexe swi endla nga ku ha penga inkomu ka khamera ku swinonyetana swi ta fika a hi ri na Timothy jara ka mina Ntokoto Studios home of technology